College pun fibro season part hakane ka video mtang ni page ya ki vacancy mo kini ki tentative vacancy marbala increase jongka SSCGD arja rapsan ten marbala increase ka post ka por khamduna ta kala po hedu san pula hajan dus pak nei pau te kane ka total vacancy jong baro be te ni page ya ki vacancy la ka jong ka mekhalia ngala pensiona be tang jong ka mekhalia be maka janjar pan page jong baro te nan kamre jong baro nan kam tang jong ka mekhalia be kan te bersinrang la ka jong Tapi itu juga kali nem taka result hadu mentaro kampat mi ka result te ndal ami pin sayo jeng tip hi te ngarok ngasapan tip te kat bakloi hang nonur pin sayo jeng tip hi te hadu menta 4 dan kampat mi ka result kampat yo 4 yo jeng tip era te kane ko wansi ngin pejenta shwa jong ki shinrang alternative vacancy marbala increase ka vacancy te kane ka de jong ki shinrang mil excluding militancy and border guarding areas makidon lai jaj te hakane ka banikong pada ngamda susu bah hatu ka include lang baik all Meghalaya ne kamno nomor ba kane ka militansi hapo Meghalaya ki kentu baik barok ki district katkum ka advertisement notice angtu te ka border guarding areas kidon gumba Sandru Tali area East Khasil West Jaintia Hill East Jaintia Hill ki South West Khasil ta ban na Pok Garo West Garo Hill ne ter kidon gumtahi te hakane bede excluding terada excluding hisam don su tama ba kinang ai kan number of post te imat kaketup lombe ya barak ki district te hangne ngine pe kita ki post kana de jong shinrang excluding ka post BSF ka bangila ban yo khas janjian garo ka de kana ST khasantali UR khasantali te lai pho tali tang jong BSF excluding militancy you tu dan CISF don khatsan UR khatlai tu R pho pratali a CRPF ST nyo UR nyo khatsautali a SSB R but way online ITBP lai but lai long drill tali ITBP dan Assam Rifle way but are line te kami dunai te SSF and NCB kane mdon re te kane SSF and NCB te ngashim ya kane ka order part of Indian market don ki barung haka kane ka SSB SSF ne NCB market ne gede bejong tangi ba yo he mak me te kin rung me sha kini SSF ne NCB all India be te kini SST dan Shippo dan ST dan kawai total baru jong ST Meghalaya long South Walai Tali te jong ST kaneka ini part of India kadon khadoi Tali dan in page next kabar kane bede ka militancy affected district kane bede all district of Meghalaya page kane te all district of Meghalaya ya katik excluding the convention te hanong loro te mla are banong te hakane bede militancy affected district BSF idon Safunyo kabun mang ne Safunyo UR Safar khasian tiar tangi nei kini batam te la de jonggi we gi jij benru ki bron hapo Meghalaya hi Safunyo wa Safar khamya bun hi BSF prapo dai de legi post jong BSF shinrango dan CISF Sanfar bat Safunyo kaner kabun ha khandai post CISF CRPF kaner kabun Safra ban Safsau prapo khandai par CRPF ro SSB kaduna lai tali bat la ndru tali bala ban yo be te hang ne UR te la ban rum ki we ru ki ban ru ki bade jong Meghalaya ki bayo certificate bade jong Meghalaya resident jong Meghalaya te gin yo rung be ya kata te mana khap kan thuplang nomor ba kin bun hi ki barung ki khasi bat garu hakatu ITBP ngi jon khandai khat phra tali and Assam Rifle Dunava post Assam Rifle Southly ST Southly UR Dunava Assam Rifle te baro jong ST kana de shispa and reply tali kiba khasi bat garo ki de ban yo khasi garo bat
kibri ST hapo Meghalaya ma Shispa andruk lai tali ba Shispa sab khandai tali jong UR kategori Shispa sab khandai tali la kumno mot ba khasi ki bandrung ha kane kan de bendon ba ya ka arspa tam e kan de bendon me aspa angut ane aspa antai kade de jong kisenrang mil militancy affected district include by Baro ki district hapo Meghalaya ma then kini ki way bra kabare jong ka border guarding district ki bade ki border ma ki dru new tali district kini BSF kadon bon South Pulai UR Lai Phra South Sanru Nhiều pra Kdai Phuwei tali BSF CISF Arpenyo ba the CISF Arpenyo but Arpsan te kane kan don shagi Lai Sau San Penyo Lai Sau Penyo San Puar po CISF kene mo kan ma ki rong ki ban rong kane ke de bitang ki badai ki ba de ki district border be lanta ki we ki mi ore she kum ka west khasil ki nam yo ore kum ka ribohoi ki nam yo ore ta ke CRPF ro kamedon hi Arpolai plus Arpo South Lai Post and grand total ST khandai plai ki ban rong ka border guarding praplai UR kini kiwe ki IWS OBC SC lakidon la yo la damdon kin thali ba namar ba in Meghalaya kini gide ni kiwe ki jendru banong bade ni khasi jantia ban garo te impossible ba kendon ki ban yo iknen mar bala yo ST kinum yo shu ya ka IWS ne OBC teng tur kami bun te plus sakate te ki ban yo kam sipai nagi khasin je ki bendon be ka lai spa tam e kane ka pamenta te sa jong ikan the female excluding militancy and BSF ki kan the di khame du nai South tali ST R tali UR ne tali CISF San tali Lai ST RUR CRPF dan KWKUR NCB kena dari tang ini part of India tang lada kilek bah tegen yo ya kena ka UR terteli dan keran total ST tang new post ST jangan the jangka female excluding militancy bat tang new sya bat ka UR dan San tegi kan the kami dunai new post propose sendang dia bon nilai spa kena don hi dan kane ada female militancy affected area kane all district of Meghalaya baru kendrung baik kane pada katehi kene rong lajna ke border guarding district BSF shua apa kanto BSF tekane ke banikong BSF ST dan pra bar pra UR to khat riu post sangtu CISF ngan ST riu pat UR San khat we post CRPF, STR, URR, South Post, ITBP, R, URR, South Post, Assam Rifle, Dunabe, Assam Rifle, Kawai ST, 0 UR, tang Kawai Post, Assam Rifle, Kuntai. Teknik kebanyo ST dan kat kendai post, UR kat nyo, te lakom lai po tam gitu mendon kibayo nagilang kuntai. Dengan sepet lami ke result dan sakane pada female border guarding district kandon kana post kaduna nero BSF kandon kandai post ST pra UR khatnyo post ki badewan don chan banyo dan CSF lai post but R post South San post kanmamo ka UR te lada piduna ka haj te pinam yo rong re ka UR kategori but lada kasnem jong pi kalatam pinam yo rong re ka UR kategori te lada duna amar napo khasi janja bobon sin hi ki khameduna hi bandrong UR don kisnem ke baduna don kisnem bathli ke pos don kisnem ke badap kadon la kapor ma dan CRPF kadon tanglai ayu kane CRPF ST kawai UR kawai tang R pos
te baro st khat lai but you are khat way khat lai ar pho ar sau ikan thế kumno lai phongut lai pho so phongut khajin ta gri man yo kane ka SSCGD menta usnam te tangine hi ki jing pentip have debat ka tentative vacancy te ka result ro kan sami hi kanam slam shoot te kan sa penti hi te kan saya up men saya check na website man pentip ikitu ki bala up khmi lenti ka result have debat kane ka SSCGD ar hajar arsan pada have debat kine ki SSCGD banwan arjar pendru de kan exam kan mi advice yang diang hagi banai September Oktober ter te ki bakwa ban apply nam ta kine ki haban long ready lupa prepare lupa buat nanti ke por sa yo ban apply. Etang ini higi jing tip. Kublai syubun.